Kidron bat kimisal jungi ken sa pendut thia du dam yapha ko Pakistan ong Prime Minister Modi ha Adampur Air Base. Menteri Rambat du kari Narendra Modi ha jingkran jungu ha singi baladap syaki sipai sun jong India ulaong ba jing sawa jong Operation Sindur kidon haman laki tliu namar jing shlor jong ki haba kidron bat kimisal kisiat ikinong shon jongi kios ngawe ka bharat mata kijang kamdei tang kajing perta rai kajing kular jong kisipai jongi pan IT la ka jong kajing em na ka banta ka jai penriu baki khana syapang kajing shlor jong kisakut aka history junom haden ko Operation Sindur ong menteri rang bado kari Narendra Modi. Kidron bat kimisal jong India kinsa penduk thiak duk dam ya ka Pakistan bat pakakan hun sipai sun kala job ya ka thong jong ka kisipai sun bat kisipai du riau jongi kila penlong ya kisipai Pakistan pan bam ya ka dau bilat bat pen i ya ki ya ka jaka jong ki kepable jong ki kam le no kila snotho ba ka jing theo ya ka khmat ka basniu ya ka jing penjot jong India kan penjot tang ya nga kacing lai cengok bat kacing keran jong menteri rang badu naga ketem ling sun jong ka Adampur kalong ka bakongsan namar bakilat pathai kubor jong ka China kila kam ba ka Pakistan kala penjot di kacing danam ding S400 hangtei man uwei pa uwei unong India usngau sarong ya pi pilayo usngau ya ki history ngalawan naga banta kacing kerkhu jong pi pilong kacing ai mensim ya kane bat ki pateng banwan na kwa ban ai kublai ye kisipai duriau bat kisipai sun la ong menteri rambado umudi ula benrap susu ngila ai ki jaka kubor ba omdon jaka ya kileno ha Pakistan bat kinum la hero ban imsuk imsai kadai kacingnya solang jong ka polisi kacing tmu bat kacing kot jimut jong India India kadai kari jongi bat kumjuru habala wengno ya kesendur jong ki parakan thai baki kon kan thai jongi ngila rong haki ying jong kileno bat ngila pan pra ya ki lada ka Pakistan kan hiat thma biang kin jubab hala ka jong karukom bat hala ka jong kapor bat ka jaka ko Operation Sindur kala batai ya kan new normal haka jing hikaya dari jong ke India la ong umudi Menteri rang badu ulapan pauro bakano kono kacing lek blackmail kan om trikam hakari India mudi ulapan rapro bak India kanum kendanden pan syem ya kano kesenjam Prime Minister ulaong baka Indian Air Force kala temu ya kijakasa jong kileno ha Pakistan da kacing state bacing tikna kepala penlong ya kinong shun ban lingok ngai ulapan pauro ya kecing sengu ya kecing tray balabo dak sipai BSF ki pulet bat ki wei ki bor mudi ulapan pau ba kecing kenthok ka bajur jong sipai India kala penthi kena hakina ki khendiat singi ba ka Pakistan kamla ban pen mensau ya kano ka banta jong kecing te dari jong ki ulaong susu ba om tang ba ka India ka penon kami ki kor ki bor ki patmai na ka banta kecing ada Deka donro iki brio ki batubet haka tanat sipai India ki balong ki batubet tam haka perthai bat ki bayada ya ke India om tang deki drone ndrei deki data ro ka Adampur kadai ka wei na ki station jong ki sipai sun ki ba ka Pakistan kala persiapan hiatma haka met jong ka khandai bat sipo terek ume hadin ko Operation Sindur jong ke India ka Pakistan kala kenoro bagi namding hypersonic missile jong ka kibala siat na kiling sunya pom JF-17 kila penjot ya ka S400 Air Defense System jong India ha Adampur ya kena kecing keno lakan tai daki hek sorkar jong India ong menteri rang bado jong India ngalalet sa AFS Adampur bat ngalai kenduk ya kisipai bat kisipai bachelor jongi kalalong kecing kenduk kapakrepang pha Panton ringkat bat kito ki papan pau ya kacing selur kacing kucing mut pat kacing pomting kan dia ka sungu junom ya kisipai jungi na ka pantaki ki baro ki balale na ka pantaka jaj penriu jungi Prime Minister Modi ulapu ha kacing tho jubu bat pania samlang bat ki ha kacing kran syakari ha kasngining kong
Prime Minister Modi ulang bagi sipai India kila pen iya kecing seluruh bom lak ban pen ki hakaba pen urlong ya kecing temu jong kikam hakaba ke India kala hiartma ya ki nyu tili ki cakale no ha Pakistan bad ha Kashmir balaban da ka Pakistan bad peniap ya palat sispa ngut kila no da kan ya kecing trekam menteri rang badu ulang wei pa wei ule no mentah utip ya kador ban penduk ya ka rongsau na ka klik jong ki khon kan thai bat ki kan thai jong ka chai pan riu haba pen scam shushu ya ka jinglong jong u halo ki kam le no menteri rang ba do ulong ka kam le no ne ka chingkren kimla banyai ringkat bat ki kam le no bat ka khai pateng hero kimla banyai ringkat ka bat ka snam ro kimla banyai ringkat ulong ba khnang ban im ka Pakistan kan hapan penduk no ya kicing tei jong kile no bat benrap ba kano ka cing kren bat ke Islamabad kan jatang halor ka POK menteri rang badu ulapan scam bada ko operation sendur kan dia kala patai thmai kicing kon persya iki kam le no da ka babu iki nong rem ka pat thmai bat bu ya kur kom im ka pat thmai kita nat sipaya da jong ken dia hagas ngi beladap kila ong babaro ki cakasa sipai pakir kom trekam jongka kidang ye beteng ban trekam pura bat kilong ki balapan krek ban sim ye kano kakam lada don kam Director General of Air Operation Air Marshal U.A.K. Bhartisa uloong ba kajing kunjung sipai India kalong bat u kileno bat kicing tei jing kersian jongki rei kalong ka baslusi bagi sipai Pakistan kilajet bat naga banta kileno haden baglalap ye kicing adai sesiliang put bat kecing syak tombor haka arpu artariku April kabala peniap ya arpun remote kibriu kisipai India kelas dang ya ko operation sendur bagila penjot ya pun teliki kedam jong kiseng leno kum halash Taiba Jaish Muhammad bat ka Hizbul Mujahidin